lo tuni KUKI news ve JOUSE na bon chawin lem nevin tuni hin ki gam sungova thilso ho aban banin update hin pol ki no hitin tunia jong chu KUKI gam sunga KUKI len gam sunga Meitei Commendo ho hong lut no ven ahila na boy cheng zeng e ti chu mo ai in gari izat ram khat jong ana ki te se in center force on ahin puido ve ti ho jong chu mo ai in it chung chang ho a he thiam ni de neo chain se we tin chule ko tu in jong pungka som leni sung hi total shutdown a ko ve ti hi zan hilanga jong chu in se wa hi in tu a hi ama hon jong hi chi to bang pan ala wa igam inama dinga adin na ho jong hi tu a hi adang dang hon jong support a hin bol vi ti ho chan ge jong hi mu a hin hi chi chung chang ho igam sung inam sung boy na ho aban banin update iga a het thei diwa lom ho hin update no hi tin ngama sapenin hi chi vai ga veleuhan Manipur gam sunga 2023 crime rate asan dan hi ga veleuchun 29% langa hi akhang towe ti hi chu hi chi hi news ho cho na simleu chun na modi wa hin crime against scheduled tribe na crime against ST hi chu ST ho chunga gal ki bol khumna ahi lawaile ST scheduled tribe ho ki eng bol dan asan dan chu 2023 hi I chan ham khat hung kal chu 2022 le 23 ki ka jong chu a ki hi dan chu 2022 chu one bo an hi a hi in a hin la case register against ST hi 2023 chu sang thum le za thum le som ko lang ahung ling tawe ti jong hi mo ai in hi chi news dang ho jong ga veleu chun na mo de ai in national news so a jong chu veleu chun heading a ki koya hi chi to bang thu ho hi hung ha ki ji le jing hen tu ni a chu hi je a chu hi chi jong hi neu cha I ga het the ni de wa in se wa hin mi khen khat in tu ni chan ge ya Meitei hon na ato naw hi ama hon news a dei sei jong lew tu a national news hi hen international hi jong le asung thu hi a hin kholo hi cho asung thu hi a hin kholo vaile thil dan hoi a hin het thim deu hi ta chu hi che wa jong hi imodi wa hi in 2022 a chu case hi khat bo an omi ti chu crime against tribal tia tribal ho ki eng bol na chunga hi case khat baw na umai 2022 ai ahin la 2023 a hi ga vet na hi le sang thum le za thum le som ko lang hi ta chu tribal ho su gen theina dinga pan hung kila hi chu ho hi ahung tam dan chu 2022 a khat bawan oma 2023 a sang thum lang pi ahung lin bang chu ivet na hi zong le aki hi dan na aki ba lo dan 2023 a non tribal ho chunga against na sata to gon ai nei na ho hi mo ai ti zong hi chiwa hi mo thei a hi in chule hi chiwa hi he thei ni divin acha neu cha hin ve sa le 2022 a hi court na jong hi event na hi le 10,000 hi cho crime against scheduled tribe total in India na India pumpia chu event na hi le crime against 2022 a chu thing lang mi ho kisu gen thei dan hi 10,064 hi chu case hi na crime against scheduled tribe ho chu 10,000 sang som lang hong ling chu ai wanga hi chi hi all India chu Manipur ke hilowa India pumpia tribal ho akisu gen thei dan hi chi wa hi ahin vet sa hi in 2023 a chu event na hi le sang som le sang ni le za ko le som gup lang hong ling to
hi chi chan ge chu hung hling to a hi in aban le Manipura hi ga velo hen Manipur gam sung si a Manipur state si a hi event na hi le crime against ST hi chu scheduled tribe ho 2022 ai khat bawan so ai wanga 2023 a hi sang thum le za ko le som za thum le som ko le ko lang hung hling hi chi a ki hi tan hi chi bana chu Manipur gam sunga hi chi tabang thil so je a hi Indian pumpi adinga jong hi record khat hi ta chu 2023 a scheduled tribe ho ki eng bol na scheduled tribe community ho ki eng bol dan ki su gen thei dan hi tu a hi national media hon jong ahin hedo pan ven hi ta chu muntina hi ahin phong ven India pumpi a kisu gen theina la jong hi Manipur gam sunga tampe ni ti hi tu a hi ahin phon do wa hi in adang dang ho jong event nom vaile chewai achat ho kain ta do in event thei so ke wa hi in crime against women jong hi ga velo hen 2022 a chu 44,000 lang 4,45,000 lang a hi in ahin la hi chi hi event kit na hi la 2023 a jong hi I chanam khana hung khang to zo ai wang ai chu ho hi khuti ta khang to lo sang bi se lo a hin la hi chi wa Manipur gam sunga thing hlang mi ho ki eng bol dan 2023 a san dan chu na sa ai ti hi he thei diwa tu ni a hi hi chi ho hi hin ki het sa wa hi in aban kit na hi kampo pi town committee hon thu phone ahin bol now ga sim do le hen ngai lut ta khosunga mi pi te le adi a vo cha that vo sa zo ho ti ai in hinga her sa nom chu achi sa date 2 September 2025 ni ho a kona vo cha tha vo cha zo vo cha sa azo na vo cha azo ho ti na hin zo anaki kha chu gancha damle damlo aki hol in dinmun aki ven khosung mopo dia kingan si kampo pi town committee ya ngang po kampo pi youth association kampo pi women welfare organization in aki gel home in hon thei ta ding in aki gel ta zi in ahung lung ding date 2 tuni na tuni apatna date 2 October 2025 Thursday ni jingka ni ho a kona vo cha tha le zo pan ta ding in seitha ahi tai ti ahi in ama hon thu phon ahi ne yu chu ahi le masanga kangpopi gamsunga 2nd September 2025 ni ho a kha ding aji chu ganchanat zat chom uma ngichi vo cha sa ni je a chu I chanham khana na zat chom kai na thei damo na thei thi na thei chan ge je a chu hi chi hi kangpo pi youth union le kangpo pi women welfare organization ho hin hi ta chu kilol na an nei wa koiman vo sa zo ta lo ding chule koiman ni zong ni ta lo ding tha jong tha ta lo ding ti a hi kilol na ano ma hi in a hin la hi chi din mun hi akive in a hi le vo chana za chom ho hi niau khat hong pha deu ta kilom ta in hi ja chu tu ni ho 2nd October 2025 Thursday ni jingka ni ho apana hi zo pat kit thei a hi lawai le tha pat kit thei a hi tai ti hi khomi pi ho le kangpo pi khosunga cheng mi pi ho het sa na ahin bol kit ve ti chu het thei ni diwa in seu a hi in khonung le gancha that le zo hi gancha dam le dam lo in ahin po ding in ahin po ding a hi ji in khosung dam theina dinga thu phon ahong ke bol ka kit le ahong ke bol kha kit le phun che lo hila pan ila khom kit divin ikihet sa ve ti a hi in hi chi hi
koi ta bangham khat chu ama vo chanat lo je a lunghang jong tampi ina khavin a hin la hi chi ho hi nanga ding se se hi poin inam pumpi gel kho na zala inam pumpi dam theina dinga chu kisai a hi in hi ja chu I veng sung I gam sunga lam kai hon inam pi adinga thil pha choma ahin gel ha wa thulu na ahin nei ho hi mo lung han na inei lo de wa hi ti pa chu nga avela kangpo pi town committee ho thupon in het sa wa hin tin aban kit na hi ko tu ho thupon ga velo hen zan ha jong chu in a sim la ta vin ahin la tu ni a he ama hon sa pawa ahin ji ki no vin hichiwa ama hon aji na wa hi a hi le 2023 BJP leader lam kaina former CM tichu chief minister N Biren Singh le MP sana zawba lam kaina KUKI CHATE chunga dan di lo ta vai anaki hop ji in gam sunga boina na sata hung thung ta in May 3 2023 patna hi KUKI CHATE community KUKI community in na sata gen theina ahung ki to in hi je a chu lhacheng lhasi le third tichu date 3 ting le hin ke hon hi chi suppression day hi kaman jiu hi in hi je a chu tu chunga jong hi 3rd October 2025 ting jong le suppression day ki mangkit ding hi in hi chiwa hi government office hi hen kai hang hi hen national highway hi jong le KUKI CHATE CHEN na kangpo pi district JOUSE hi jingka lang pungu ma patna nilha lang pungu chan ge hi total shutdown ke bolding a hi ti a hi sa pawa het sa na ana bol ki de ve ti jong chu ni chiwa ko tu ho thupon in pon do ki no hin tin aban ki na hi KUKI in pi churchanpur ho thupon ga velo hen KUKI in pi churchanpur a ko na tip na a hi in hi chi zan hi a cho hin bol a hi ta in KUKI in pi churchanpur a ko na tip na nom chu KUKI in pi Manipur le aba kai ho consultation meeting ki phat sa dung zuya hlasi nisim thum kotu ni ho hi kotu Cedar Hills MIPIN suppression day ti a tu ni geya kitup ta a aman jingbang uwa district JOUSE jong aman ta ding a het sa na le thulu na to thon in ei ho churchanpur district in jong ahung lung ding nisim thum October 2025 ni ho nidan thum ma patna war of remembrance peace ground tuibong muna suppression day eat face zangna dopna kingon iman khom diu in ahung ki gong in ahi ti ahin hi chi hi inam khan to na khat jong ahi in inama dinga thil pha chom khat jong ahi in tu ni chan ge a hi apona di set dana hi ko tu ho hi kimu ahin ko tu ho hung ki phu do dan jong hi het so ke wa hin KUKI in pi ho cho ahi le alang khat na hi gal ki pat masanga patna KUKI in pi in a nei sa wa hi in hoilai branch hi jong le in a nei sa wa hin ahin la ko tu ho hi het diu kha chu tu chung May 3 2023 boy na a patna ko tu hung ging do pan chu masanga hi chi to bang ko tu ho hi kangpo pi district nga an khalo ahin la hi chi inam pin gal pi in nei phat no wa hi analam kai ding hi hung hla samta KUKI in pi henlang KSO henlang ahi lo la ki loi khom na zat chom jong le spearhead na tong ding ahi lo la vai hom ding hi a lo phat na chu kangpo pi district la nga hi ko tu an ki phu do a ama hon kangpo pi district JOUSE chu spearhead ala wa ti chu lam kai na mopo na ahin la wa CSO JOUSE hi amon vai ahin hoppi wa pan ahin laule tu ni chan ge a hi kangpo pi district sung hi
kitup ta le det ta ding jing the hi ti pa hi het so ke wa hin ama ho hin tu ni chan ke a hi fel lo hi la KUKI CHATE gen thei ha sat na ahung ki patna May 3 2023 a patna hi tu ni chan ke a hi det 3 hi ha so lo hi la ni kho hi ahin mat jingova chule amnamo lem sa ho ta chanu ta chapa ho gel do da hi tu ni chan ge ai pan ala jingu sum iza lut han lang a hi lo le tha iza sending hi zong le ama ho hin hlasam lo hi la tu ni chan ge a hi KUKI nam ngai lut na za lai pan a hin la le tu a hi KUKI in pi Churchanpur honjong ama ho thil bol hi adi a hi chi hi KUKI CHATE i chen na JOUSE district JOUSE a jong mangu hi te ti hi thulu na anei win chule KUKI in pi Churchanpur lam kai na a jong hi War of Remembrance Maya Peace Ground mun a jong hi chi hi man khom ding ahung lung ding 3rd October jing ni kho ting la hin hi chi ho hi jang na dop na a gate ve chan na ho to hin man khom ding ti hi het sa na le tep na a hin bo luvi ti chu pu jang kho kai dongal lang sama ko na het sa na mu ai ti jong chu in phon do kin wa hi aba na hi kele ho press release ga ngai lakit le hen hichiwa ama hon a hin seu hi a hi le KUKI zo chaten tu ni chan ge a hi ke ho le ke ho kaung ke vai po win gen thei ha sa na ka hin to win IDP tampi ka hin nei win a hin la hichi IDP resettlement building ti a government in phone do na a hin nei ya December ha 2025 ting le hichi IDP JOUSE su mang na dinga policy a hin gon pa hi ke hon accept ka bol thei po wi ti chu hichi unacceptable hi aji chu tu ni a hichi IDP ho hi ki kha pi ta hen lang hil ipi ani diu ham ama ho dinga chu resettlement ti a khowa kinung sol kit le koi na ven bit diu ham security koi na pi ding ham hichi ho hi ki tu ta nigon pi wa ke ho ki hin so na thei secondary kiwa na thei khat ni bol pi lo wa hi le chun iti ke ho hi chiwa cha thidinga kanung chi ki deu ham hi chi hi ke hon accept thei po wingi hi ji a chu thil hi nagon thei lo wa hi le ke ho ka changovin ni hla ta win ke hon ke bol na winge tu ni chan ge ya dam sela ka umovin ka boy po we hi ji chun nang hon hi chiwa nahung ki kumwa ke ho IDP ho ki hin so na theila ne pe povin security la ne pe povin ka khowa kanung chen lut ki no vai pi ka ni deu ham hi ji chun hi chi ke hon accept thei po wingi ti a jong hi kele la ko na hi thupon mu ai ti ho jong hi mu ai in ama win thu a hin sei tieng ole a hin sei nal he jing ji win government don but na ding a hi lo le inam pi ki hin so thei na ding government in jong dan di lo ta vai a hop na ho hi di cha cha na a hin le don but jive ti ho jong hi mu a in tu ni a hi chiwa thu so a in bol pau jong hi a bona ga sim le han sauding a hi in hi a chu a bailam thei pe na ei pa wa hin le theu hi chi chan chu hin tin hi chi hi pu zalai mang KUKI a kona Secretary and Information Publicity a kona het sa na hongki mu dung joya chu in phono a in tu a hi government in December 2025 ting la IDP su mangding na tiu hi ke hon ka pom thei po ve aji chu ka khowa tu a hi kinung le lengun koin security ni pi diu ham Meitei ho hong hen la in that te hen ti ani nung sol go ham ti na hi cho hi za chu a hi THEI le ke ho KUKI CHATE adinga tu le tu a hi resettlement ni bol pi go ta vai le separate administration ni piwin ke ho le ke ho ki vai po theina solution khat ni piwin political settlement khat ni piwin
hi chi chu a hi le ka accept thei di wa hi khuti lova ke ho administration hi lova Meitei administration noya ka umova IDP ho ka khova ka kinung le ki duty chu thil ha sa hi hi cha chu ke hon except thei po winge KUKI zo ho autonomy administration framework khatni CMP win hi chu a hi le kapom thei di wa hi ti a hi phon do na a hin bol ve ti zong chu kele ela kona nam se pai langa kona thu so mo a hi ki ne ti chu ika sai the hen tin chule more hospital a kona het sa na hung ke bol chu tu ni kho a hi ta in tu ni zan hi a news a bol a hi ja chu jing ni kho ti wa hin 2nd October 2025 Thursday ni jingka lang pung som le kim a patna hi more hospital monahi free medical camp ding a hi in chule hi chi free medical camp a hi specialist doctor so jong hung sau deu a hi in hi ji chun koi tabang more le akim vela cheng ho dammon ne ya check up ki bol nom ma test ki bol nom ma hi le more hospital in zot no wa I hung ki check up theu a hi ti chu het sa na mo a hi ti chu media in information HTC more a kona het sa na akimukin ne hi abana chu tu ni thilso neu cha telhen zan tu zana thilso a hi ni chi Assam rifle ho tilhen CRP ho to Manipur Commendo ho gari tampia hi angki zot no ven Chandil district amon chat sai da jengoi ten hi chi Chandil langa hi ahung lut no ve ti hin ahung lut pha no wa so mi pi hon hi chi to banga Meitei police ho Meitei Commendo KUKI CHATE thatna anapang mi tampi hita ahung lut no uniform puma KUKI CHATE jalo ta KUKI gama ahung lut no hi kanom po ve ti ai lampia na tingovin na sata boina na so in gari ho chong a bon cha na hian siweti a hin la koima athi amang wang hi akitong kha alim ti ho hi koima po in hi jong le gari ahung lut sun wang hi akeng seloi a hi lo la a glass khet sit pi loi a body su sit pi loi tampi gari anakisu si ti hi mo hi in chule ama ho jong he akichal he jengovin gari a ko na jong kum hlangam lo wa hi ta chu ana ten vin a hin la phat chom khat jowin Assam rifle ho hongovin Assam rifle hon hi ta chu chamna a hin se movin commando honglut ho chu anakinung pui ta ve ti jong chu mo a hin tunia Chandil district langa KUKI CHATE ho pa chat na sang pen ka hin pi in azi chu tu le tu a hi mi tampin jong igin chat lo mai the wa hi in KUKI CHATE ha na KUKI CHATE thani na ka po pi a hi lo le lam ka ti bo hi ngilung gel wa inei wa hin hi chi Chandil district langa hi chi to bang thil ho hi so khalo wa hin a hin la tu nia thil so ho cho i vet nai le lungdam le jenge lungmon mon omin kison pi na le jengovin azi chu igam sunga imi isa anathat ho tunia nom ta igam sungowa ahung lut got chu hita inatin pau chu pa chat le jengin tuni abon hi KIGEL thei han lang hele KUKI CHATE chen namong monga hi Manipur police van momong jong hi kinung mo dale hi chi hui ki bol thei han lang hele people movement ki ti chu hungdi thei ding a hin tu ni a jong hi Chandil langa kana mi pi te hon pan na la na ho hi mi pi movement hi ti ka sei do no min hi aji chu tu ni a jong chu veleu chun ama hon thal a hin ki choivin gari som langa hung ki tol a hin la mi pin hoi ta tina mi pin hoi ta pan a hin la a hi le I ma cha bol thelo I thu wa inung sol kit jeng wa a hlun na ding hlung lo wa kinung sol jeng a hin hi chi chu mi pi movement a hat dan chu a hi in mi pi movement hi thal choi sanga jong hat zo a hi in
politics sanga jong hat zo hin mipi zia thal choi jong thei a hin politics jong thei a hin hi za chu a hat pen chu mipi hi ve ikilung to pawa pathina itawa khat la khat kilung to ta idin khom thei ba hi le hi chi hiela chu KUKI CHATE adinga tha hat na dang lo hi ti chu a chaina ai ga sei theu hin tin tu ni a Assam rifle hon hin puido hi han lang hi le hi chi Meitei ho chu ei ho KUKI CHATE ki zep hi han lang ki vo hi zong le a ki cha dan dan chu vet na hi le video mai vet mai a zong chu gari a zong kum hlangam lo wa ki thinga thal chu kaw sa choi jeng wa hi tai ni ta chu sot deu khat ga kit na lai wang hen lang hi le ki chat je a mo thi jeng mai theu hi a gari ho zong hi ga veleu chun a pha khat chaom lo he a bo nai ki hian si a keng thep loi a glass ke loi dim set jing a hin la upai lo phat na chu hi ta chu Assam rifle hon nop le da lo wa mi pi ho lam kai ho a hin ki ho pi wa mi pi lam kai hon mi pian controller ni ta chu an ki sol do na a hin tu ni bang chu hoi ta hi chi to banga pan ila bang vai KUKI CHATE hoi tai din khom mo wa hi le Meitei e san hon I ma chai lo thelo de wai ama ho hi nu mei chung bo wa hat no hi in a hin la hoi ta KUKI CHATE pan ila wa hi le Meitei police uniform kiti mo mong hi KUKI CHATE gam sunga ahung lut ding ting uzong le a form ki su la a lut ding ham form puma lut ding ham ti hi vel izat nam khat KIGEL de hi ti hi I het theine device se wa hi in chiwai ga velo chun Commendo ho Assam rifle hon a hin puido naw a hi in hita hi a hin escort a hin bol wa a hin puido thu a hin hiti hin puido a hi han lang hele chun mi pi ho chun tunia Meitei Commendo hung lut ho chu ipi so de ham ti hi ki sei thelo ai hi chi chu mi pi ha na le mi pi I pan khom za lo KUKI CHATE I ha naw I tha ha na ho khat jong tunia I vet sa wa hi ti pa chu ka sei do no min hi chi chan chu tu ni KUKI news mang cha I gam sung wa thil so ho le adang ho update in bol thei ho hin tin tu ni KUKI news ve a ngai hlo ho JOUSE na chung che win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thei na bo jing ta han